сөз Ормонов Улукбек Зулпукаровичте. Рахмат, урматтуу төраға. Мен дағы тақтау ретінде айтсаңыздар, меншік құқығы Россия тарапы өтөт деген эмне деген сөз бұл? Бұл жерде ошол учуп кону тилкеси өзү. Бұл взлетно-посадочный полоса, бұл бетон да, урматтуу Улукбек Зулпукарович. Ошол бетонду взлетно-посадочный самолет учуп конгон жер бетон болуп эсептелет. Же болбосо асфальт болот, же болбосо башка покрытие. Ошол жердин үстүндө турган бетон, ошону биз бул протоколдо неотделимое улучшение деп атадык. Ошол неотделимое улучшение права собственности передается российской стороне. Это является условием для финансирования и проведения капитального ремонта, финансирования из бюджета Российской Федерации. Условие такое. Урматтуу Улукбек Зулпукарович. Ошондо эмне бетон Россиянын колу эмне? Мен түшүнбөй атам. Ошондой сиз айткандай. Туура. Ал бетон жерде турабы же асманда турабы? Бетон жердин үстүндө турат. Жерге орнотулган бетон жер болуп эсептелбей, өзүнчө болобу, кандай болот? Өзүнчө болуп эсептелет. Анткени себеби ошол бетонго Россия Федерациясынын бюджетинен акча каралып атат. Ал бетондун ичинде арматурасы бар, резина, битумный, вяжущий деген целый технология да бул аэродромду салуу. Анын ичинде башка да бир сооружениялар бар аэродромный. Ошонун баары ичинде камтыйт. Урматтуу Улукбек Зулпукарович. Россиянын бюджетинен кантип акча бөлөт? Бул алардын иши болуш керек. Бул биздин ишибиз болбош керек. Бул ошол колдонгон аэропортту оңдоо үчүн болгон нерсеге биз алардан акча бөлүнбөйт экен, бөлүнөт экен деген маселеге эмне үчүн биз кийлигип атабыз? Бул алар кантип калыш ошентип бөлдүрүп алсын акчасын. Биз авиабазаны бердик, ижарага берилген, оңдой берсин. Аларга бирөө кой деп атабы. 15 жылдын ичинде оңдойбу, коёбу, алардын өзүнүн иши. Анан ушундай өзгөртүүнү мен ойлойм, бул кичине азыр мына коллегаларым айткандай түшүнүксүз да бул жердечи. Урматтуу Улукбек Зулпукарович, мына азыркы эле ушул действующий макулдашууда 12-жылы атайын биринчи беренесинде недвижимое имущество деп расшифровкасы бар да. Недвижимое имущество, переданное во временное владение, пользование российской стороне, земельные участки, а также находящиеся в использовании собственности российской стороны, железнодорожные пути, автомобильные дороги, полигоны, аэродромы, портовые сооружения, пункты базирования, здания, строения, сооружения и так далее. А также другие объекты, предназначенные для функционирования объединенной российской военной базы. Мунун действующие соглашения турайтас бардыгы. Жер тилкелери, земельный участок передается во временное пользование. Недвижимое имущество российской стороны на время действия соглашения. 15 жылдын ичинде Россия тарапка каралат. Булчу макулдашуу бүтөр замат эртеси бул кыргыз тарапка өткөрүп берилет безвозмездно. 15 жылдан кийин асфальтыңыздан бирдеме калабы калбайбы Кудай билет. Качантан бери ушу асфальт недвижимый имущество болуп калган? Неделимое улучшение деп айттык. Улукбек Зулпукарович, недвижимость, неделимое улучшение деп ат коюлду.